buldu, artık kılanmağız. Hazır mene şulay yok. Sirek zirlana tarafı yangarı sizge. Bu günü men üzümüzün Tataristan'da bir Mişar avlu var, Şapurniki deb atalır avul. Şu avulda artistlarının hali oyak baskanı bulmagan eken, alar aytalar Bismillah, bana bir işi tire artist kurarız, trejörşi kurarız deb hoşaldılar şu avulda. Onun ismini qaradı, Şapurniki, ellerini mısra etken gibi. Şu avulda yazıp algan edim bu jirni. O bir yaraktaydık deb atadık biz bu jirni. Mine şunu tığlağız hali. İlham abi kızlar yaratmayın seni yaratmayın. Elbette.
Elbinani rahmat kızım. Elbinani koyar kurganda kökteyim. Ay ardından çıkıp gidelim. Elbette değil. Elbette bu anda yaş bulamız kurganmindir. Bunu Bulgandır. taşlamayayım. İyi kalıp kaytan. Bir motor, bir tire şeşekler. Rahmat sizge pek zor. Hele yani men sizni to'ydarib bitiraman. Jitti, bo'ldi, to'yda oqirmaydi o'tadi degan. Degan fikirlarimiz birda qabalanmagan. İlham abi şey hazır. Yok bir şey ismim bilesiniz. Yaxşı. Altı da var. Şey hazır diyeyim. Benim şey bile kadar izah tugulmayın. Yok. Uylap burayda ellerine sağlık kurbanız. Hazır şimdi biraz anlatın alayım ben. Aynen devam edin. Jaylap jibereydi. İlham Şakirov. Jaylap şeyler bizim bu. Mine hazır tağımızamız. Elbette bugünkü motor bayram gününde şuşu Mehabbet Park'ta yol itiyorunda meşhur jırçılarımız şın gümülden, ihlas gümülden sizni yaratıp, hürmet edip armay neşe kilometrelerini ötüp, yol ötüp geldiler. Hem indi şın mağazasında gadi ittirip güne etsek halkımızın mağlı sandıvaşı, yaratkan jırçımız, döv jırçımız, zur jırçımız, tağın indi bidetleri dirgen bizden Elfiyapa! Bye.
Hamza Sözcüleri oralar. Düşmanına
yetişen şunçalar yarım kaldı yarar şatlıklar bana şatlık bendekim nesimden derim simalarda sağındım ağlamını baştan koydum neyken sen demek sügen yarım sen demek ufanlarına
Kızlar, şeylerine düşer. Hey! Düşer! Hemen. Aşkındırma yigitlerini. Менә шулай кычакманса шымшакманса әкренләп кенә рәхмәт. Әлфияталва. Кил монда. Киләм. Монда anlatın. Bizning xalqimiz Allohga shukr ko'p keldigansiz. Bir ko'p yurayman, chet ellarda yurayman, balalarimiz chet ellarda Amerikada yashaylar. Qaytmag'iz dedim. Qaytmag'iz dedim. Qaytalar to'xta. Bo'ldi. Әлфият kızdır. Anasını aytasiz sözüm. Менә шулай яшь кызлар. Uğraşırız, Allah bilirse, uğraşırız biz Kazan Dağı'na. Bütün yerde yürüyemem. Meskevlerde neyde salavat bilen jırlap bayttım. Mene şolay eytem bana. 75 yaş doldu, ender fiyazal olga diye. Neyde eytesin kışıya? Dedim. Vallahi neyde eytesin dedim. Ben kışarlarga. Mişer dostlar bir sırada olup giderler sözüne. Kararı silettirmedim. 75 yaşlıyım. Kararı. Dostlar, bizden İlham Şakirov'a benim yaş vakıtımda yerge çıkmagan emeli. Anam bilen sittirdik конечно. Sittirdik degeçte naşadım bilen tugulindi. Elle nerse uylamamız? Gerekmeymiyor nelerse. Anam özünüz bilermiz. Sağ bulunuz, hoşunuz. Sağ bulunuz, hoşunuz. Kurşunga yatsın. Kilesin şuracılara kadar Әлфия Бассалова. Tamam tanış yigiti. Менә безнең Татарстанда бик матур бер елга агып ята емен. Ул Мизәлә якларында, аннан соң Сарма якларында ага торган Ак елгасы бар. Әле менә шушы Ак елгасына багышланган җыр башта булды. Аннан соң инде китте. Агыйдел буйлары, дәлләрсе бүтән елгаларга кушып җырлый башладылар. Ләкин иң беренче менә шул Ак елгасына, ул аның ямьлелеген күрсәгез, аның матурлыгын күрсәгез, шул Акка багышланган җырны иң беренче мәктәбенә без фәхиргез җырлый башлады. Алла карайын буларны. Аллаган сылы басып торалар бит дәстәгъфирулlah. Нихәлләр? Әйбәт кенәме? Ya Allah. Менә мунсына килеп кушалды. Менә кадерле туганнар, шул Ак буйлар дигән җырны искә төшерегез.
Әгәр дә менә шундый концертлар вакытында, очрашулар булганда, аналар турындагы җырларны, аналар турында онытып калдырсак, бу бик зур хата һәм гөнаһ булыр иде. Менә әле башкарылачак җыр, ул аналар турында җырланган иң беренче шул җыр булды. Һәм арада башлап җырлаган без фәхирегез булды. Мин ул чакта музыка училищесында укыдым. Әкрәм Даутов дигән бер кеше, ул үзе Актаныш ягыныкы, нигә музыка училищесына килеп керде дә, ул менә аналар турында бер җыр яздым дип миңа мөрәҗәгать итте. Шул музыка училищесында укыган чакта ук инде минем тавыш радиодан яңгырый башлаган иде. Ул бик күптәннән булды. Менә аналар турындагы җыр иң беренче шул әниме хат булды. Менә аннан соң инде композиторларның, музыкантларның исләренә төште, мондый изге матур темада бар икән дөньяда дип аналар турындагы җырлар яза башладылар. Үзегез беләсез, аналар турында җырлар һәммә композитор да язып карады, язылар, Аллага шөкер күп булды. Ләкин шуны исегезгә төшереп, аналар турындагы җырның иң беренчесе әниме хат булды. Һәм арада беренче башкаручы без фәхирегез иде. Шуны тагын искә төшерергә. Yero
elbette Talyan garmon tugul. Asin Talyan kaşatı buyna. Yani Kerem Satiyev. Meşhur cazabet İlham Şakirov. İyi. Mine şuşunday şayarı biraz gına jülerlenip alı bulayın dolu. Şu bile siz yapmış olalım idele. Kılayının hikmeti. Ne? Bizden bir ne? Kara. Ooo. Yora